siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Isikhathi sesishaya ngiyacela ke kwabamkhulu khulilanga khulu inyanga yezulu babuthi ngona amakhosazana kubani basembathe kusukela manje basivikele ezingozini basuse konke okubo kusendleleni basiphe namandla sabe sizofika enani baphinde futhi noma sesibuya kube njalo. Ngicela bonke laba baphatha izinto zokusiza impilo zabo bangayikhohlwa. Ngoba isifiso sethu ukuhamba siphelele sibuye siphelele. Sicela kohle basipha amandla kakhulukazi labo abathwala umphongolo wezivumelwano abakhumbula uNkulunkulu abusise nemizi yabo. Bese kusawonke umuntu okhona namhlanje nokhona ngenhliziyo. Ngicela-ke noma umusha noma umdala nophathi nendawo bangasavuma ukuthi uhambe sikhona into zokugitshela ugibele. Kuthi la kubuya khona amandla bese iphinde uyehla behamba mawunyatheleke belathathu uhambile uhamba. Sibusiso uhambo lwethu.
也说是。Anh thích thôi lắm chụp vào bên sinh ai vậy? Uso fatigué.
amadoda sengabe ngabuye Wakuthandazwa mina la uja umuntu abuyisima
amandla basiphe wona sisamba lolu hambo sasafika la noma bekunzima ngoba basiphisile emvuleni kodwa-ke kodwa ngibonge kakhulu abathola umphongolo wezivumelwano ngoba uma bengekho bona sibe mhlangana awukho ngoba bekwazile ukuthi bathwala umphongolo sibe sofika ngathi uNkulunkulu akababusisa busene ibandla lonke labezizwe. Amen. Bekwenzima impela ngibuye ngiphume ehomuzi ngibuyela abantu benethu eyivuye bathi ngeke bengayenza mina ngisebenzile abantu benethu eyivuye emnyama ngani ukuthanda mina nama nalokho ngiyamthanda.
ngoba nenza lo msebenzi wababamkhulu kube yisibusiso uyena iphinde kube yisibusiso kuthina futhi ngokuthi lo msebenzi wababamkhulu yenda yenza ngayo nokuthi lo msebenzi wababamkhulu ukhulu ungasabalali ngiyabonga ngoba kulo lonke usizi ngisekile lolu hambo lwanamhlanje cha mhlawumbe ngihamba kodwa namhlanje ngithatha uba ngey'nkingana ey'ningana kodwa phela akulula ukuzikusebenza phela kuyo yonke into enzima ngibufike phela siphumelele nje sisigqokile kusubuya wena moto kusubuya wena muntu ayibona namhlanje ngazi ngiyachaza kanjani kodwa sengoba sithanda silayike nani manje sengicela-ke nalaba abahambe behambela lolu hambo engathi ubabamkhulu angabakhumbula bavela amasango bangene ezulwini lakhe ngicela-ke ukuthi siyacela-ke bogombela kulilanga ukuthi manje siphinde kemuva engathi ngangaba nje ngoba ulukhulu kodwa engabikho njengoba isikhuphula ngoba sobe sesiphindele ekhaya ingani ungasiba uhambo oluhle namandla amasha sihambe ngosuku olodwa sifike ngosuku olodwa Nkosi ngusisi Nkosi ngusisi